Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Deputy Commissioner ka East Khas Hills District akong RM Kurba kalaong baka jingmut balapalong ya ka mock drill mentakas ni ka arpaw trik uleber arhaja apusan kalong kum shibenta ban pinkre mat ban ai jing hika ya ki breu kumno ban lat na kinu ki jing men saw lada wanja kinu ki borling shop maryang ha kanu ka por khamtam lada khe kinsan ujumai ka state level mock exercise arhaja apusan mentakas ni kalapalong ya ka mock drill halor ka jing pinkre lada wanja ka jing knyo ujumai ya ka balapalong habaro ki district bat ki subdivision hanong ba shilong ya ka ne ka mock drill la ya shimbenta na du ka SDRF Fire and Emergency Service, Katanat Pulit, DMNHO, MPRO, PWD, DSEO, Soil and Water Conservation, MUDA, Water Resources, Indian Red Cross Society, Batki Nongtre Monsngobha, Naka Abda Mitra, NCCK, NCC, Civil Hospital, Ganesh Das MCH Hospital, Bethany Hospital, Nazareth Hospital, Woodland Hospital, Dr. H. Gordon Hospital, Super Care Hospital, Batkan Negrims. Kajaka pentrekam nak benta kani kamok exercise kalalong habudha Vidya Niketan Secondary School Polo, Office ka Soil and Water Conservation, Laumali, Polo Hills Residential Area, Market Complex Polo, Longkme Gas Agency, Nongmensong, Star Service Station, Maupat Wahe, Pintor Omkra, Haka Jinkiang, Banlet Shabike Bajoria School, Hawa Engdo, Bat Ha Police Quarter Reserve. Habakren Chakilat Pathay Kubor, Kadisi Kalaong Baki Patba, Kidan Kam, Banpen Kre Yaladi, Haba Don Kinu Ki Jingwan Ling Shop, Kibor Maryang, Namarlada Ompen Kre Lupa Hakapor Babyang, Kanwanja Kajingja Kabasosi. Da kaba ainok saru ya ka jingja pluding kabalaja ya ka yingmani balang ublay Meghalaya and Assam kabadon hakwala pati kabalashim hadu arngut kiminsim brio kajingja pluding ha ka school KGP Higher Secondary School kabadan ha mission compound nalor kiwe ki jingja pluding kadisi kalaong baka jing banwan pelip ya kading kadai namar ka jingpen yang thurmur ki brio ya ki kali hapo kishnong ki thau kabalabu jing shikat dei ya ki kali pelip ding bakin rung shekishnong ki thau habakli halor ka jing pelong ya ka ni ka mock drill kabalakta ru ya ka yat ka yang jongki pat ba ha ka por min step khamtam jongki khana school ki badai ban poisha ki jaka puli ha ka por ka babyang nakalyang kadisi kalaong baka jingki kinsan ujumay kamju ap satya yanu ru kumta ki dorbar shnong bat ki pat ba ka jilla ki deban long ki bayaisha baddan kamen sim banetre lang Juni berkum tu rupiah ki bagi district kumbak kat berok kat bagi tadi ki district di Banidan habis dia Meghalaya Juni ke jingmut jong kani ka exercise ka drill bangile ka long ban pet ba nong dan kano ka jing yap na ka jing do na ya ka jing em jong ki jong snong jong ti haba ya dei bat kani ko mentang ski ka program ka long ba hakndai like minute kena biji like minute la pak siren kat ni layo jing tip ba badan kata jing ki jumai ka ba 3.3 riches kit ka bang kemut ka bala he ba ka mo ka he ban ya ka tu kat pra kena kunyo ka ba tu jumai ba mo ba kat ni tip ba kumasya jar mut kita ki beliau ha tu ko ki la klan no de ha ni ka siru ni shim ba kata ka jing klan jong tau jumai belum bahe bat la mishim sampel ha ko tain polo tain wo indo nya te mishim ba ni bu rat ki jaga ki bang ni en at la ni stage ba karen mo ni den I ba kidan kita ki jingdo ha ka bade ko jinja ka me ding lene ba ki men sao ki bai ba bat kum ta terte de ha ka be de bat kani ka jingsham ka jongi ka long ba ke ibang idan kampung ki pai ba ni dan kam ke juben kre mo haba ni le kan ko no kam ni da kre da krum de kam tam ba de ke jing im ni de ban kre ba le de ba ha no ma ka por ba kawan kata ke jing ke jumai ne ke ki ka slap ka le kum no bangin ne ha ki yang kisam jing ke shong ki jaka dan ki jaka ki ba climb ba ka le dan kijaka bakum kumpulo baru bami ke flat de kumi kita ki brio basyong gitu kila identify dan ki tip ke kata ka baju keman la kapor de
kejumai ke bekiman ke pon ka thang ke jongi kuma biat te pi hakini ki benai kuma sandrus sien nak ke jumai but apa tu we kas ni di 5 point something ke riches skill mut lai ba tu jumai tu ka mi ru kuma jisting na ab gym step te kani jing ke jumai ka long ka di jing long ke jaga ka thang jumi bangi shong ha kata ka zone beki omo kata ka zone 5 ka ba ka jing dan ki ni jing ke jumai ka long ka ba line ba te habang itip ya ka jing sniu dan kata ka jing long mariang ni de bentuk dukum no ban petre ladi te ni dan kam ban penslor i long yeng man yeng jumi bakin long ki bala krek bat ka wei kum no ban long ki bala krek ni dan kam ka training dan ni dan kam kata ban kejing penmelin hai yang asam jumi bangine kan baki kun kiti jumi balada dan kanu kejing ki jumai dan kanu ke dau jong kamarian kon penjat ngidei ban long ki papen kre hakaliang ka lada di menmiet tamat hat lada ngidan hiya tamat ngidan kamban ki to slide no gitu ki to slide ta de ngidan kamban pek bapa ka dan ke bakhoi nama lada ja kini ki jing ja kamarian ka bani ko ka kan keta mo nang ta de ke nang ta ka bam ni ong hang ni ba kuman yo ko plakan ta pi di ban bo kabam kam de ko ban hap set mo kabam ka belong ready me bo e ka to kuman yo ko plakan ta e ka bala ban ne te at least ita ipon ngidang ya long kumba ong paring mo by time kat baki dang pen kre na kiwe kum ka snong lan na ka district lan na government at least ni hayen ni la dan dalam jong jingkit kle mo te kata ka we ka baning kong ka we ka pa pa de ka long bangin long ki batrin nim de balak kaya ka ni ka mok du mo ni inggen ni ka mok du ka long ka ka long ka jinghi kaya ni kum no ban le ha wan kita ki jing din shop kamarian mo tingi de ban long ki bapen krek bala om ne ba habala ja kong ta ni ka baning kong ka long ban ya dang shwe la de kum no fine dai la de shimet ka baning kong ka de ba ke tu ni ong ka dach mo dak ka bohol mat pi room ha krum jin thia ne room ha po krum met nang ta pi ka bo mat ya dai ka kle jong pi bat jong hang to ship pot hado ndala sange ka tu ka jumai dan hang ta pada sami syabat long sawat ki bayen jong pi kon ki jong pi umdai ban panik dan umdai ban long den yar ne ban mare sini seton maka tu kanang penking kle la dagi kelung kena li pen len ya tu kinang kelumar kle lagi so kata di kebaning kong bapin ya dan siang pek dan baca maka dalam adab nang tu bila ya long la biang la da kayeng jong pi ka long ga biang temat nak kin nak kalian snow kilawan pe kilawan lum jingken ya man lagi nak snow lagi but kin nak kalian snow pada kin wat ke jaka ban pensai itu kilong yang ki balak prabe yang kin bu gawe di kata ni khat ya kata safe house ibu ya kata kila identify kan dia kata nak kalau ni hab ban practice ndai ban orang bangi pan kuat mo dan ba orang yang pia pan kuat ndai ba pan kuat ni hab ban kre la de mo di apa dondang poi ko om harandang te ni borok ngin saya yang dekat tangim kuat ban nong ban di ban nong ban kre ma ni ga zaman kes ni ban ni layu iru la dan nyim ban kre mo ka jinjulor kan hambon te kum hakal yang snong bade kan kal yang snong kinong punya snong kide ban penong ka komiti ga jongki ka balong aktif ka balong ka batik dia ka kamram jongki ka mut ka road jong iwe nong snong na kirang ba kibo manu ban pe ya kata ka sibo ya ta komiti hwal ka ban la lum ni kinong snong kiba sibo ki yang jongki la pra kin ni ka tu yang nang ta ben manu ban pen yang ka ba manu ban pe ka manu ban pe ya ka khoi ka suba kum kita ki manu ban chef hakum gitu komiti hol kita pakai hak dan kaplan teh insyaallah dalam ajan up hadan la ajan teh kum ban no di video ban tip dukum kasno kan no kadukan ke badan kamarba kila ban split ya lum ta kamarba bu aga tu ga safe house nang ba kila macet bang ki kitu ba ki ba do ya ga long ya kita pakai da jingken di kita dikit kat tu kat ni ki hidup ban pen kre long ki ba pen kre ni keren ni pe tu ba kum ha ki kom snayen mo besna yang isna ki yang kat ke bawah ke design ndengi de kan ma biasa sistem dengan shock atau zone ke 5 tinggi dan kam bansna ke yang ke basket
iya ke ba numpra masang kinwin ka slap ka ka air dan ne jumai tingi de pun pick ka function aja jumi ka long ka baskel ba ka ba are ka long ba ni kren du halor ka parking namar ni shem ba buan ki bre ki pa ka li hasura ka block ya ka yang jongki ki kali ki kum gini ki fire service ki tanker ban le ci ko to ka jaka ni la shem bun hang na trai pi wilayah yo i baca tu ke ding hapo mission hapo mo kai untuk nang ta hapo kelap peti ke bangi SP nang ta tu baca please bizan kumno bangi ki breu ni benwit nama ring ni bo ki kali teng ni syong dikan ha madan ni klam pelai mo ya ki breu bandian mo de kita ki mangi ni de ke tau bangi penjunar ngimla ban tek la kam ya kini jing junar tingin hap long di ba kam jensur ka mansip ni hap long kita ki balong perkhat lang ni ki we amde tanya la diru namar ba dangkam ban ya im lang mo ban ya bahala te kata ko we namar ba sa ko we dengan ko ban ong ba hak ka be de kan ki exercise mane ni ngayo i ka we ka basusi ka lang ba ni yo i ben nang ni pit live mo siya baro ka we ka state ni iba ka jing long bagi beri kim sinyo la dangi le kini ki exercise ki jam ni ki ya kim kedi hidup ja yu ne bele yu ye lang ne bele nyarap lang kata kam men sim menyarap kam don ni kata men ne ka sini bat kani ka long ke basusi bat ni kwa kin ba pin kala ban jaya ni la ban jaya ni jumi de la dangi ngim na la de ngim percang menyarap ki we na la danga yarap ali itu saya ki ko jangar ki no oh ini le amta te ngar menyarap le mi para brio de kadi bendan ke ne nama kedan bendan ta jing kai menyarap para brio de nang ta deru dad ngayu it menne tu brio la nai la om bang la yak mo ki ya itu ami kan tu kar kam ka de ke nama la ding yo i no han di sengkin ubah pang ne ubah yang kam hakum kita gincang ni de ban sim le lang ban yarap para prema kata ide ka jilong ka bang ni de ban inculcate dan de ban kam so la me ki we ni tien ka kam ro dan kam ban peli ke CSP yes good job but kani ka agri kiti le ko la they lang good departments bun ka NDRF SDRF kengkaplang ka fire emergency service atau bagi tulis jadi kanan akaleng-kaleng coba nampak ke dari ini dan kedua jenis shan chop dengan Maria kini di nasional ini buat di first responders di dekam yaki mungkin tip kuno mungkin air kita ajar ram di hantar sesuatu seperti kami ketika ini kata kajian tadi kalau kami jalan susu ladang kecil suku kuno macam kuno banyak tadi bapina ni apa sering dia kan ia exercise kapan long sisa atau kata bah himlap pelukam show mobile dan insya Allah memang yang kita cuma ada buat kita mobile ni up show dan yang itu syarwan dan यहाँ पे पहले कम ये की वाले सेट बीचर सेट ते हमता कपनी मुता कसनी करी कता का टेस्ट ini kama piti lah ni an nishu niya te ki बीचर सेट te kadang ka display ko kapang apa yang kino keren ta ba tam way kuya di pula keren hakol hakajo tam hakol ta ko ni te kata ka test bat ni ka nadu ni lai plan ka ni bat kari ka di defect ni ada bijing play jumban nampun ki departments nampun ki parties along involved pada ni exercise ke masuk ba koi ni dah penjenai show ba kani kan poi sesi kan dan bijing harap mo pai dia kata ko boksan ba kumpong merah dulu ba instruction ki ban ken kor ya kan dia pat intek bangin ran zone 5 kani kalau kunci hak lu kan ukur yang jadi berlong kita clear pak ni kemudian ni dan ki train volunteers ni jang kalian ki NCC na kalian jang ki Bharat Sapulai na kalian jang ki Red Cross apna mitra kita gede tek balik tanya kan ka kambe
Mo tingila don hikat tu kat ni kena kibala don training bah. But kita kila kumanya mo ni hamte ko baru untuk observer mo tu bawan na dehi ni hapan panhakyar ya kan ka media station po mo kana ka armala ki om kidap snai kan ka stretcher hapo line minute kisna ka stretcher mo daki the basic tingkat badan hang tu kisna te kumi kita ki ula ai like ula comment te wang makini gidre kila no train ba bala dani khatang sis pa ang tabo mo ni landai ki volunteers kan ta na mitra ki bade bitai kan ikam disaster tu Dada baru kait nanginginan, dada baru kait kisnom gila bende kan ni, tela nang gila nang bala benang beniadati, mila ben yo jingyarap kloy dah gila ben pelai igi brio haka por babiang. Tiga ta kalau impi ke bottom line nane ke bang ke bang lap haka di kalau ke training ke dan kam hayangi baru dan kam ben ong tang kumbon ong ila ong SB. Ibaning kong ban poi ban ai jingyarap ya pi lada jaga nu kono hasno jampi ke de hasno kum balong ke tu ka kum mangila job ke covid aku tu kapon nama balik ke de jing tri kam jampi sno de hang ni ru ni ong ni haba jaga nu kono steng simiet komo kat bangindawan ke tu fire brigade kat banginda khat ya kitu ki volunteer ki jengi steng mit kini se ja steng mit hi tela ja pun kini haki por mit mano ban wan ning kam ban yarap ya pi yang kam de sno Ndai kinang syong ki para manjan kila dangi baru kait ni sutu kumno ban le kanu kam jongno ban le kumno umat ngin la ban ni dan volunteer kata tambah ka ega idea jong pi ke ba pikir ni la ne em ban takel ngin la ban takel ada baru kait ni la long ki batrin la da ni long ki ba prepare na ta kadang ni le ai training si kisnong ki house ki school sa ki college mo bekerja katre kadang katai Namal ngisau tu ya ke border jom. Nimla abandan habor kau kita kala dah full scale. Ni dan kamu je trainer. Kinong yalam kiba kan, kiba shy, kinong yalam kiba sautu, ya ke kumno ban planning, kumno ban pet ba lada ja kuno snong, kindi ban mi shakmat, kindi ban kiba slow. Memang ni dan kamu leaders kiba kum kita, kiba nuat tip, kiba mi shaban, lada dan kuno apa kuno kompon. Mo bagian tip ru nama ada kitang ban ni abang kampat yang kin ban nang ru ban connect yanungan khat yanungan le panjira kum kita ki connect network cuki ke de mana nama ada sipo kita pun ne na le ya ting nala di suatu dan kam ke kita ban suatu ke ka kam ram ke jangan aku mu pas nong punya snong yanungan kontak sibo menda ko sibo kerja ano bisno wala omen ne kebaring kong kadingin pilip kanai la dalip kanai maki mobile jini ru kinlip ki tawal ko khala shut down ne kumno kin connect kumno ngan isi ne bat SB dan na kebaring kong tela sai tang paramani temat nin hab hin ka yang bisno shiri na kata jimba clear ban nang page na niya sino kat badang na ban kontak na mamma kontak si ki ban ni rap kita ngidon nang beri batrin himla ta ban kontak yaki so nana kita sino ngidon kaman plan ya kata ke jadi kalau cuba untuk rumah plan jongka district disaster management plan plan jongka dimio kan iwe kerajaan kita kan kita penuh dengan cok bakal nyimla kan iwe apa iwe kata ni usi dia kashnong udah kalau di sinja kan lo lama akan tak di rumah kashnong apa pun kafur kan kita kapsul ni hapi kan aku dah cakap kata apa pelan di kudan lupa berkata di konsultir apa ni kashnong ini kedua tahu ya cakap nang tak pada ini apa sekarang ni mencuba kuno ini ram di priota sampai kedua kita cakap kanum itu pelan kali kekuasaan ya kali exercise ni perkat ni nampak labu na titsaran na do kendai life way mungkin dia kedua kalau hang ni sampai kontak ini kata ketika senjata ka plan kepada sim ketika plan juga disaster management plan kalau ini kedua dia kan nampak pada ini siap plan kan
nata pergi select sikit parti ini komandai hak dia sama cakap sing isi kubuat tong pasnom kadi kata sebut so pudet ha kadi kan UC pada ini sebut ha ibu dia kani kapalan kadon state level ke district level pasnom di bantar belum mentara deh hari sejam ini lapor kamu ki drone ini kenapa suatu hey kadon ka jinja hey kadon ka hey kadon ka jinja income ya prioritize income ini dengan paisa ini lapor kamu dia ki kau but kashnam tu ऐसे कुछ की first year ini kita bilang berkat kita ki sejam